Ich habe mit Herrn Bürgermeister, Herrn Imamovic, ein interessantes Gespräch gehabt über die Erfolge seiner Politik und auch über die Prioritäten seiner Politik. Ja sam dakle sa načelnikom Imamovićem vodila veoma zanimljiv razgovor. Razgovarala sam s njima o uspjesima njegove politike koju vodi i o ciljevima koje je sebi postavio. Deutschland hat besondere Beziehungen zu Tuzla. Što se tiče Savezne Republike Njemačke, mi imamo posebne odnose sa Tuzlom. Also wir sind hier in verschiedenen Bereichen engagiert. Mi smo angažovani u raznim oblastima u Tuzli. Der eine Bereich ist der Energieeffizienz. Ich bin sehr froh, dass Herr Bürgermeister Imamovic hier einen Schwerpunkt seiner Politik gesetzt hat. Dakle, jedna oblast koja nas posebno zanima jeste energetska efikasnost. I meni je veoma drago što načelnik Imamović upravo tu tačku i tu temu posebno podvlači i fokusira se na nju. Dugujemo zahvalnost prijateljskoj Njemačkoj za korektan odnos prema Bosni. Njemačka je jedan primjer brzog razvoja. Prva zemlja koja je pobijedila recesiju. I ambasadorica Ulrike Knoc učinila je veliku čast građanima Tuzle i meni, što je danas posjetila Tuzlu. I mnogo učimo od snažne i efikasne Njemačke. Postali smo, dakle, oponašamo one razvijene, zato smo postali regionalnim liderom energetske efikasnosti. Idemo sa ciljem, štedljivim sjelicama, sa ciljem da u budućnosti ne plaćamo 1.700.000 za uličnu rasvjetu struje, nego 700.000. Dakle, moglo bi se 1.000.000 maraka uštediti. To je naš naredni cilj.